Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен бирге 21 сабакты баштайбыз. Корей тилинин 1-деңгээлинин 20 сабагын баштайбыз. Жалпы 50 сабак бар. Бүгүнкү сабакта биз 2 грамматиканы өтөлү. Биринчиси бул ылкайо деген мүчө. Ылкайо. Бул мүчөнү биз бирөөдүн угуучунун оюн сурап атканда колдонобуз. Мисалы, 어디로 갈까요? Кайсы жака баралы? Же болбосо кайсы жака барайын деп оюн сурап атканда колдонобуз. Анан экинчи грамматика болсо бул ро деген мүчө. 어디로. 어디에 болсо аны өткөн мисалы 어디에 кайда. 어디로 кайсы жакка. 어디로 갈까요? Кайсы жака баралы? Кайсы жака барайын деп оюн сурап атат. Анан ронун экинчи дагы мааниси бар. Экинчи мааниси бул бир нерсенин жардамы менен. Мисалы, 젓가락으로 먹습니다. таякча менен жейм. Кана эмесе диалогко көңүл буралы. 어디로 갈까요? 어디로 갈까요? Кайда баралы? Кайсы жака баралы? 어디로 갈까요? Кайда баралы? 병원. больница. 병원으로 갑시다. 병원으로 갑시다. 오르카나가 баралы. 병원으로 갑시다. 오르카나가 баралы. 병원 이치. 병원 안으로 들어갈까요? 병원 안으로 들어갈까요? больницаның içi жаққа 기렐리위? больницаның içi жаққа 기렐리위? 예, 들어갑시다. 예, 들어갑시다. 오와 기렐리. 예, 들어갑시다. 오와 기렐리. 어디까지 갈까요? 어디까지 갈까요? 어디? 가이다? 까지 체인. 가이스 жерге 체인 갈까요? 가이스 жер게 체인 баралы. 여기서 세워 주십시오. 여기서 세워 주십시오. ушул жерден токтотуп коюңуз. 여기서 ушул жерден 세워 주십시오. токтотуп коюңуз. Кана эмесе кайра башынан кайталап көрөлү. 어디로 갈까요? 어디로 갈까요? 가이스 자카 바랄ы. 병원으로 갑시다. 병원으로 갑시다. больница가 바랄ы. 병원 안으로 들어갈까요? 병원 안으로 들어갈까요? больницаның içine girelim. 예, 들어갑시다. 예, 들어갑시다. 오와 기렐리. 어디까지 갈까요? 어디까지 갈까요? 가이스 жерге 체인 баралы. 여기서 세워 주십시오. 여기서 세워 주십시오. ушул жерден токтотуп коюңуз. Эми көнүгүүлөргө өтөлү. Биринчи көнүгүү. 병원에 갑시다. 병원에 갑시다. больница가 баралы. 병원으로 갑시다. 병원으로 갑시다. Бул деле больницаға баралы деп которулу берет, бирок больница жакка баралы деген мааниси дагы бар. Кийинки сүйлөм. 대구에 갑니다. 대구에 갑니다. 대구가 барам. 대구 деген Кореядагы чоң шаарлардын бири. 대구로 갑니다. 대구로 갑니다. 대구 жаққа барам. 대구 жаққа барам. Кийинки сүйлөм. 부산에 갔습니다. 부산에 갔습니다. 부산가 бардым. 부산으로 갔습니다. 부산으로 갔습니다. 부산 жаққа бардым. Кийинки сүйлөм. 볼펜으로 씁니다. 볼펜으로 씁니다. ручка менен жазам.
볼펜으로 씁니다. 루치카면은 자삼. 연필로 씁니다. 연필로 씁니다. 가란다시면은 자삼. 한국말로 이야기하십시오. 한국말로 이야기하십시오. 가레이체 сөйлеңіз. 가레이 тілін қолданып сөйлеңіз. 영어로 이야기하십시오. 영어로 이야기하십시오. англисче сөйлеңіз. англис тілін қолданып сөйлеңіз. кейінгі сөйлем. 젓가락으로 먹습니다. 젓가락으로 먹습니다. 젓가락 다약자. 젓가락으로 먹습니다. 다약자면은 제임. 숟가락으로 먹습니다. 숟가락으로 먹습니다. 숟가락 가식. 숟가락으로 먹습니다. 가식면은 제임. екінші бөлігі 어느 쪽으로 갈까요? 어느 쪽으로 갈까요? қайсы жаққа баралы? 어느 쪽으로 갈까요? қайсы жаққа баралы? 동쪽으로 갑시다. 동쪽으로 갑시다. шығыс жаққа баралы. 동쪽으로 갑시다. шығыс жаққа баралы. 조 선생님이 어디로 갔습니까? 조 선생님이 어디로 갔습니까? 조 무갈림 қайда кетті? 조 선생님이 어디로 갔습니까? 조 선생님 қайда кетті? 조 선생님이 제주도로 갔습니다. 조 선생님이 제주도로 갔습니다. 조 무갈림 제주도 жаққа кетті. 조 선생님이 제주도로 갔습니다. 조 무갈림 제주도가 кетті. 긴기 сөйлем. 이 소포를 어디로 보냅니까? 이 소포를 어디로 보냅니까? бұл посылканы қайсы жаққа жөнөтөсүз? 이 소포를 어디로 보냅니까? бұл посылканы қайсы жаққа жөнөтөсүз? 이 소포를 중국으로 보냅니다. 이 소포를 중국으로 보냅니다. бұл посылканы қытайға жөнөтөм. кейінгі сөйлем. 한식을 무엇으로 먹습니까? 한식, 가레이 тамағы. 무엇으로 эмнеменен 먹습니까? 제이. 한국 음식을 무엇으로 먹습니까? 한국 음식을 젓가락으로 먹습니다. 젓가락, 따약자. 젓가락. 한국 음식을 젓가락으로 먹습니다. 한국 음식을 젓가락으로 먹습니다. 가레이 тамағ은 바우치카면은 제이. 교실에서 어느 나라 말로 이야기하십니까? 교실에서 아우디토리아단 어느 나라 말로 қайсы өлкөнүн тилименен 이야기하십니까? сөйлейсіңер. 교실에서 어느 나라 말로 이야기하십니까? 교실에서 한국말로 이야기합니다. 교실에서 한국말로 이야기합니다. 교실, 아우디토리아, 클래스. 교실에서 아우디토리아단 한국말로 가레이체, 가레이 tilinde 이야기합니다. сөйлейбіз. 교실에서 한국말로 이야기합니다. кейінгі сөйлем. 빵, 난. 빵을, 난ды. 빵을 무엇으로 эмнеменен 만듭니까? жасайды. 빵을 무엇으로 만듭니까? 난ды эмнеменен жасайды. 빵을 무엇으로 만듭니까? 난ды эмнеменен жасайды. 빵은 밀가루로 만듭니다. 밀가루, 운. 빵은 밀가루로 만듭니다. 난ды 운менен жасайды. Üçüncü bölügü.
안으로 들어갑시다. 이 시작이나 기렐리. 안으로 들어갑시다. 이 시작이나 기렐리. 안으로 들어가십시오. 안으로 들어가십시오. 이 시작이나 기링이스. 안으로 들어가십시오. 이 시작이나 기링이스. 육교 위로 올라갑시다. 육교. Жолдун üstündөгү пешеходдор үчүн көпүрө. Виадук деп коет. 육교로 올라갑시다. 육교로 올라갑시다. көпүрөгө көтөрүлүп чыгалы. 육교 위로 올라가십시오. 육교 위로 올라가십시오. Виадуктун üstüne көтөрүлүп чыгыңыз. 육교 위로 올라가십시오. 육교 위로 올라가십시오. 지하도, 지하도, подземка, jer астындағы өтмөк. 지하도로 내려갑시다. 지하도로 내려갑시다. jer асты өтмөккө түшүп баралы. jer асты өтмөккө түшүп баралы. 지하도로 내려갑시다. 지하도로 내려가십시오. 지하도로 내려가십시오. jer асты өтмөккө түшүп барыңыз. 지하도로 내려가십시오. jer асты өтмөккө түшүп барыңыз. 산 밑으로 내려갑시다. 산 밑으로 내려갑시다. 산, 도, 밑, ылдый жагы, этеги, 밑으로, этегине, 도는 этегине түшүп баралы. 산 밑으로 내려갑시다. 도는 ылдый жагына түшүп баралы. 산 밑으로 내려가십시오. 산 밑으로 내려가십시오. 도는 этегине түшүп барыңыз. 산 밑으로 내려가십시오. 도는 этегине түшүп барыңыз. 지하도 옆으로 갑시다. 지하도 옆으로 갑시다. 지하도 подземный переход, подземка, 옆, жаны, 옆으로, жаны жаққа. подземка는 жанына баралы. 지하도 옆으로 갑시다. 지하도 옆으로 가십시오. 지하도 옆으로 가십시오. подземка는 жанына барыңыз. 건물 뒤로 돌아갑시다. 건물 뒤로 돌아갑시다. 건물, 이마랏, 뒤, арқасы, 뒤로, арқасы жаққа. 이마라ттың арқасы жаққа айланып баралы. 돌아갑시다. 건물 뒤로 돌아갑시다. 건물 뒤로 돌아가십시오. 건물 뒤로 돌아가십시오. 건물 뒤로 돌아가십시오. 이마라ttың арқасына айланып барыңыз. 건물 뒤로 돌아가십시오. ушун менен урматтуу окуучулар, бүгүнкү 20 сабагыбызды аяктайбыз. 21 сабагыбызды аяктайбыз. Бүгүн эстеп калгыла 2 грамматиканы өттүк. ылкайо, калкайо барайынбы, баралыбы, угуучунун же болбосо башка адамдын оюн сураган грамматиканы өттүк. Жана экинчиси ро, одиро, кайсы жакка, чибиро, үй жакка, самушилло, офис жакка. Жана ошондой эле бул ыро деген дагы башка мааниси бар. Бир нерсенин жардамы менен. чоткарагыро, палычка менен, суккарагыро, кашык менен, 연필로, карандаш менен, 볼펜으로, ручка менен деген мааниси бар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.